Бүгінгі Кыргыз Өзбек университетіндегі структуралдық түзімдер аралығы өткізіліп жатқан спорттық іс-шараларды ашық деп жариялаймын. Kesipteşler, birinçiden bardağınızlar bilen, köpçülüğünüzler bilen bu жерде girip kelgen 2017 жылы жаңыдан жолуп отурабыз. Андыктан жаңы bilen ушул girip kelgen жаңы жылдар биленизге жаштыктарды алып келсин. Быйылкы жаңы жылды жалпы университеттик масштабдагы чоң иш-чаралардын бири катарында бүгүн жыл сайын өткөрүлүп келаткан кышкы түзүмдөр аралык профессорлық оқытушылар жамаатының арасында өткөрүлүүчү спорттық иш-чарага чогулуп отурабыз. Не демекчимин? Бул спорт деген биринчи кезекте денсаулыктын булагы деп айтат экенбиз. Спорт бул тынчтыктын символу экен. Ошол биздин дагы бүгүнкү өткөрүлүп жаткан иш-чарабыз биздин жалпы жамаатыбызга тынчтыкты, билимдикти даңазалаган, ошонун символу болуп калган өзгөчө иш-чара болуп калсын деп айткым келет. Her bir cemaatta, her bir tüzümge çok iyiliklerdi kalayım. Masalık türlü ötkörülüp atkan, menimce 6 türü boyunca ötkörülüp atkan sportuna, şu 6 türü boyunca ötkörülüp atkan iş-şaraka özünüzdördün, aktiflüğünüzdördü görgüdesizler devşenim. Парад! Равняйсь! Смирно! Спорттың түрлері бойынша Кыргыз Өзбек университетінің мұғалімдер спартакиадасы негізгі мақсаты денсаулықты чыңдоо мұғалімдер арасында. Анан кийин экинчи максаты областной жана республикалык деңгээлдеги мугалимдер арасындагы мелдештерге курама команданы аныктоо. Бул спартакиада жыл сайын өтүп жатат. Ар бир кафедра, ар бир факультет, ар бир университеттин түзүмдөрү активдүү катышууда жана күчтүүлөрү аныкталып курама командага кошулат.